live video la dapi comment ngala ban check a video jong pi last week bon ha ki bro ki join the ngala check channel jong ki de la ngala pan syo to balai ka channel jong ki kim yo subscriber balai kim yo views de ngala pan syo to ye last week te try bon ha ki bro ki la change ro the any live video friend pelate ani the live channel checking video but live channel promotion video ngan promote a video jong pi ngan check channel jong pi ro te ngan ai tang a lai minute te ngan one di group dan ha telegram war ngala ong ki ngan one live every sunday ban check channel jong ki dengan ai tang ar minute had nan den ar minute fan ngan check no ya channel jong pimo te ini nu bodan halai video fan pila aban comment la dabi kwa ngan check channel jong pimo ta la dabi comment menta da yo jing suk ipi hadan da bon ki bru bot jam da jing jar ba ban yo chance ban check channel jong pi te ini nu bodan halai video fan la dabi la nga pat check channel jong pi pila aban comment la dabi don ini nu questions pang youtube ro pila aban comment la dabi kwa ngan promote channel jong pi ro pila ban comment ngan promote channel jong pi pila different every sunday nga one live ngamut ngam one live re mantas ngitang ba nga ong lada ngam one ram the next week ngan thait ngam sio ternat so one live next week the baita on ngan one live bait tang ar po live po minute ban kren bat pi ban check channel jong pi no wat pai friend lada ngan work consistency am te ngam next week ngam ong cho ngam sio ternat ban one live ngan one bite kumni lada ki bro ki tray consistency am teng kin tray bai te bai ta ngam dam re ban one life mandas ni la sai ngadon exam friend la sai ngadon exam tang ba ngan ai bai ai ar pho live pho minute agni live video ban kan bat pi ban che channel jong pi ban promote ga channel jong pi te new bodan live video friend lada pi kwa ngan promote ga channel jong pi lada pi kwa ngan check ga channel jong pi friend pila aban comment ngan check ga channel jong pi lada pi don ini question friend pila aban kali ngan juba pa ya ga jingkali jong pi ro te don angut improve don live video to la don angut improve bola like te ini bola like ga ni live video friend ko blaze bon ba pi one da ba pi like direct ga ni live video so ba like kumni lai 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 ong ka video jong ni ba bale nga light ang lai ong kumta sa ba ban light la dapi light ka video kan kala ban de chiwe ro nambala dapi mla jam ka youtube kam pha de ni live video chiwe bro te nu bola light ko ble chibo ni pi ba pi light ni live video te pai friend ga on pi la dapi don question la dapi klik question ra dengan off no ni live video nomor ngaro ngadon kam em te bhai da tang ba la dapi don question la dapi ko angan promote ya channel jopi la dapi ko angan check channel jopi so ba ban comment mentai aden la da bon bro em yo jing jare pi pim yo kampoi cho lat jompi ro ban check channel jopi tang ba la dapi comment menta te ngan check bhai channel jopi dom don kamera nomor don bro em don tang arngut menta da arngut ro la da nga check channel jongki kin snyo tho ba em ngan pasnyo tho e ki bale kim yo views le te ka channel jongki kan save name la ka channel jongki kan monetize ni don kam banti betar or mar friend pila tip ha manta la bon ha ki bro ki la complete 4000 watch time by 1000 subscriber tang ba ka channel jongki kam monetize re bale namar ki yo reuse content bale ki yo reuse content ki upload video jongki we so I will bale ki yo reuse content ki upload same video are license suppose mantas ni ki upload ni way video and then license ni kin upload be ni video ha youtube tata de reuse content lada pi yo reuse content ka channel jong pi kam la re ban monetize tapi don kam ban appeal lada pi appeal ro pin le yo kumnu pin appeal namar ani video ba pi upload ha channel jong pi kam de hira jong pi lada pi appeal yo jing jare pm de baita ngom pi siapa ban komen lada pi kwa ngan che channel jong pi lada pi komen lada pi don question the mod ani live ro kam boring re lada ngan kren bai kumni da try pin boring em te lada pi komen lada pi clear question jong pi da don jing boring here ka live ro kan lek kloi da ngiro ni so tonat ban ki bro bodon ha live video ro kiro kin so tonat ban pa ini live video kulbe jibon ba pila like lada pim dan question reference pila ban share ni live video ninu bro bode youtuber lada ki don question te ki laban clear question job giro te ninu boda live video fan lada bi pat like se ban like se ban subscribe ni channel se ban share ni live video te pila tip ani day live channel checking video every sunday and one live coming and check channel job bi last sunday ro dan khatbai kharar se ki channel ngala check te ki ro ki ong ngala pot sio tho ege bali ka channel job ki
kim yo views re te balai ka subscriber jong ki ka here te balai don we ba thang la don chi po ja subscriber tang ba yo sau po san pe views balai yo sau po san pe views ach pang ta rong ala pa syo thoyo te try ki la syo thoi te ki la follow ga tips bang ai ki last live video ro te nunu don live video friend syo ba ban comment la da pi kwa ngan share channel jong pi te la da pi kwa kan promote ga channel jong pi ro pi la ban comment ngan promote ga channel jong pi te mata don kanungot ibodon live video don way te la ngut ibro wala like te mai fen ngaw pi la da pi ban question da la da pi dan ere dengan laban off ni live video nomor ngaro ngadon kam ngaro don exam la site ngaro don kam ban record dengan ai tang arpo live per minute dan nan arpo live per minute ngan off no any live video ku play jibon bopi lawan live video dan ni day live video live channel checking video friend pilatip last video nga one live dengan check di channel jongki barakasi ton kadwe karat di channel nga check last week te ngala pensiyo to igi balay ka channel jongki gambyo views le te jo jing effect ayu ha channel jongki lada ka channel jongki ka monetize changa tarong ngala pensiyo to last week te hagani ro dengan le kumtahi ini nu bodan hani live video friend lada pi kwa ngan check channel jongki friend pila aman comment dengan check channel jongki tapi kuat promotion dong alaman promote dengan channel jompi tang mamenta duna ba ibru ba one live te thai lada promo ro pinyo tang we are subscriber te ngimba ban le e mo mangala ong ki telegram mi pai lada pi kuat subscriber tapi one live video ngan promote dengan channel jompi ngan support ip ne tak ba live video fan kim wanda dengan le de the way bro illustrious comment publish pun illustrious bapi comment pa ngaon pi lada pi don question pi laban kali dengan jawab ya question jong pi lada pi de youtuber de lada pi ko angan check channel jong pi lada pi ko promotion de mutadam la rawan promote don tang we wajon live video kum nungan promote am tambam lili de slowly ka po jong kan poi den ka la ibru bon kilaban poi chipong at pengor live video mata tentang away arngo tangim lada promote ya channel ro ya jum te yo am philo gila ban sio to te mlele lada ngamda ban promote ya channel ro phila ban comment ngan check ya channel jong pi number first important ban tip panga channel jong pi ka save name ata we important ba te like do pai fan lada bi pat like des mi ban like la keren kan 2 minit nyaw minit la keren don non stop nga keren la nyaw minit te siapa ban like friend dari part like there te pilatip pada live channel checking video live channel promotion video te lada video way subscriber argun subscriber omlele kade subscriber te ita subscriber kin support pa ipi de para kasi piro kasi kiro de kasi te pidon ka ban support giveaway ro te la don langut pai friend menta best ba por jongpi ban comment ngan channel jongpi haden la dabon ki bro em yo jingjari phi ngam chem chu comment jongpi la dabon ki bro last week ro kalong kum tai bon ki bro ki one don khatwe khatar ngun bro one live video te ngam la hera ban check ya channel jongki we ro nomor awi channel rang ache kan chim ban lai sau minute bai ta te la don lai ngut ibru bodan live video kublai chibon ba pi one live video la dai pat lai des ba one like so ban share ni live video friend te bonna ki bru ki kwa ban join ga membership te on pi pai friend yo jing mun yo la da bi join ga membership jonga la da bi join yo jing mun yo bonna ki bru ki don da question no friend la da bi join ga membership jonga pin yo badge we best pin yo te uta best friend la da pi comment haga video jonga am ki broken yu ka kani comment jompi kan highlight by suppose doni kerteng jompi te haperdi donu new batch haperdi donu batch te la da pi comment hey video jongaro ngan yu iba ya comment jompi agani YT studio te la da nga one life ro easily ngan yu o ni de member jonga namun la da di member jonga dengan ngan ira ba yigi marki ai bisa ban jonga membership jonga te bai ta friend la da pi kwa join la da pi kwa ban jonga member jonga chukli ha to join button te ka de ar phone ar phndai dengka kumta pila ban join te la da pi jonga member jonga ngan le ayu pi taro pi den question bai la da pi jonga member jonga
ladapi ladapi calling aro ngan ai por ban krani pi ladapi don ini nu question do ngalaban sole question jong pi ngalaban one life tang ipi ha YouTube ngalaban one life tang ipi amo friend up kerja don ba call hang ne. Te bhai ta on pi lada pi join ga ani membership jonga yo zoom to pi pin yo best te lada pi comment hanunu video jonga ro ngan tip o de member jonga te lada nga ai giveaway video ro yo zoom to bhai pin mar agi giveaway video lada nga on o pi comment agani video jonga dengan jet comment jong pe data ro high chance pi la ban win ya giveaway ro pi la tip ngan ai giveaway haden ngan try next Sunday ngan ai giveaway manta week ngam la re mar manta week full em ngadon exam do Monday do Saturday ngadon exam te ha Sunday ne ha Monday ngan china ba ye giveaway video te ka giveaway video ro ka de simple friend ka giveaway video kala nga last time ro nga ai giveaway ngam tipre ka video jonga kan le sans pa rus pa views tang ba ka video ka la le sans pa views tu video kade giveaway video pet ba kani kade giveaway video am dan sans pa ngut di bro bapak ya dari video da lai ngut ki bro ki win ya prize nga ai sans pa nang ka ada giveaway video the first prize yo kanu yo lai spa second prize yo chis pa san pyo the third prize yo san pyo dong ka dong ado screenshot dong nga asan ha telegram group jong friend ngam thok re ado screenshot dong asan kalau ada try mental ada sausan benar nga le tu por nga complete dengan ni 1000 subscriber dengan ni channel jonga ita por nga ai tambah mental adon arja subscriber de arja subscriber dengan ai biang giveaway ai ngatang chit yo friend ladang ada exam dengan plan dengan plan demar don kampan plan MD de giveaway video mo chuchna ye video to upload de kum ta don kampan plan in haje pin jongi kumno ngan le live video namar friend giveaway video dan kam ya jing interest kadam don jing interest de menu berupa participate am baita ai nga tang news ni agar Sunday ngan upload ba ye video ga channel jonga te ka result kala ban won ngan ai ga term and condition lada pi accept ya term and condition te lada pin complete ya term and condition te hadin CTO ne RTO ngan one live kumni dengan announce ya ne giveaway video last time ngale kum tai friend lada pi ngai am pilih hania channel jonga te le hatu live te pa video live giveaway video nga thokum tu der live giveaway video nga thokum tu te hatu pin i kan nungu di bru bala win ga prize artli video ka de jong live giveaway video pilih te check itu video la ngai ada pim ngai se ap ngan pen i bi mobile jong aro nomor don't come by program pai friend nga bale nga kren kumni am nomor pim don dai ra ya question ban ong o ba check ya channel jonga oi ba promote ya channel jonga pim ong ire dengan le yu nga don come ban kren kumni am tetapi ong oi ba check ya channel jonga dengan ngan check ya channel jong pi pai friend ngan wan le hani live te lada pi le chop po am te don ini ya giveaway announcement result live art lagi video nga upload pa ini pi ini choppo do link choppo do don balai bat baso do po by way are lai so no do pai ani ha ba ar ka de 1000 subscriber bangal a complete ani teni de giveaway video ni de giveaway video ka one life arsen hagani a YouTube te hagani way don ars pa prabo way views te hani way don ars pa ndu pro views te nga one life chicken tang one life dengan announce jaga result lada pim ngai friend pilih te check best ba ni live video bona ki bro ki participate ni live video te ini no bola windro nga ki send screenshot nga WhatsApp namar ki don a live video da bhaida ki win nga giveaway video te ni illustrious nong said te maybe family vlog ro nga jo ka thaj comment ni video jang BSW Rambai ro comment ni video BSW Rambai last time ngala check ya channel jong pide
de ani we kan the mi bi la da pi kwa kan che channel jong pi la ban comment ka de vlogging channel ka tho vlog kriam ka kerting ka besi de nong se jarwa edit try editing video jong pi de ani illustrious de wan tibre ka de youtuber ne am war don ka ai tang kerteng tampai menta don san ngut ibru bodan live video kisnyo tanat ba ban pa ni live video jonga publish ibon friend ba pi snyo tanat kumni so ba ban support kumni dengan every akwa request bi friend comment lada pi comment dengan ngan tip ban crunch phanga yu lada pim comment dengan le chewe ngan crunch chewe sibet lada ngan crunch chewe da pin no new pau wai thumbnail live channel checking video dang bau crunch chewe Pilai last time hadin last 5 minute ngakran chipangani ya membership mentang ala komen lakran chipangani giveaway video tadapim komen ngamla ra ben ong arp so every time any day live channel checking video any day live channel checking video sa ban like any video mla ra ban ong te dono kharhari vlog ko be chibon kharhari vlog pi ai ga emoji jong pi ai thumbs up bro ai kom ni thumbs up de so tanat ba pi don san ngut ibru ba one life ngan kur ngan the way pi friend agania giveaway video piro pinwin ba jagania giveaway video dang ba friend siapa ban follow i step ini term and condition banga pensio to agata video ke video menta ka ngan ngapat upload ra bangan upload ba ya video te siapa ban pat pai video lai skip ra da pi skip am yo jing mutoy re te bai da pi pat pai video like ya video comment ha video te pinwin ba ya giveaway video ma ani dengan kuat tang ban I tips pi namar pi don live video am bai tang kuat ban I live pi te different kumno lada pemden question dengan off no any live video lada pi ngai im don hire tang wi bro ko awan kali question ngam tibra bale dona question ba kani aja pinjong pi kali kain don ini question kali lada pi le ini we yurba ki one life pi kanus tangun i bro ki kali question ki bon phai question ba mar ki kwa ban long yurba ta bon ha ki question badan ha aja pinjong ki question mat friend jingkali badan ha aja pinjong ki tang wa phim dan jingkali ra tang khaja bro try pi la export pang YouTube try pi la export pang YouTube tela da pi la export friend so ba ban like mental don tang dungo di bro la like so ba ban like friend ada pi like ke video kan like chewe ro te lawan kan nyongut lawan kan nyo mi live tang ba tang away bro kware ban kware ngan check channelแต่ไปฟังเอาพิลดาพิมkuat ong dan kuat da saya bawa nong kuat dengan off na live video marang ong different la sai do la sai hado Saturday ngadon exam te bhai ta ngau pilada pim don question lada pim kuat bangan share ni live ban share ni channel jong different pila aban ong pila aban comment dengan off no ni live video bale nga wes ga por jong hang nem ngaro don exam da sai ngadon kamban krekot mantas ni pi nga upload video kanu nga upload video san woje to video to day panga YouTube am nga upload to video atau video nga ang komno pila aban kamay bisa daga ni YouTube to copy and paste if you don't come and follow YouTube storyteller komno uchna video nga la personal to to videos nga ba check itu video ka best ba pi chu up komno nga kren te pi edit ya video te ini trending topic chna video chpangata tamba pi lai pin ire ga face jong pi tamba pi don kam ban ai pi don kam ban chim lightly photo jong pi te remove fikini background te lada pi chna video lada pi edit haperdi bapi edit ya video jong pi sing baban ai ga da photo lada pi ai da photo ta ka YouTube ko ga de ani video ga de jong pi te sing baban de check ga do video ha ga do video pi la tip na ka sing to you lada pi follow you tu tang like sau bunai friend pi guarantee pi la ban kamai hado like poser like hado like poser da ni YouTube guarantee ngau pi tang ba pi don kam ban upload video every day pi don kam ban find trending topic the ini trending topic po meglia ini trending topic chana video chpangta aiga opinion jongpi derata friend hapo sau bunai ka channel jongpi kan monetize rai de lada ka la monetize te hidden live nai pinyo ba jani chis $5 ro
De kum friend ngan off no any live video ladapi mdan question dengan off no. Lesnya ba ban pa ide video banga upload mentas ni nga pensio to ipich panga YouTube kum no ban copy and paste ban kamai bisa na YouTube like copy de ga video jong ki way copy ga knowledge jong ki way de china video edit ga video kran daga voice jong pi. Best na the video friends I want check the video. De kum no friend ngan off no any live video ladapi comment dengan off no any live video. Ko play cibon ya gini bro balawan hagani live dan sandrungun ibro balawan live de ko play cibon bapi ay ka pojok ti ban one live de snoba ban support inga kumni de ladapi mdon kusen de ladapi mkwa ngan channel jampi ladapi mkwa ya dia channel promotion dengan off no any live video dengan one live next week. Kamu friend dengan off no ladapi comment dengan off no any live video. Nyongo di bro bala light te kublo jibon ba pila light don nyongo di bro bala light try ki light te ki pet no it is we are like so sang di bro ba comment bro ki thumbs up thumbs up ki ai kum ni kim klik question re ki ai tangum ni amlare banau ladapi ai kum ni ngam tip dapi kwa ngan channel jong pi ne ngan promo de channel jong pi ngam tip re te ko please nang ta ro ko please bon ba pi comment ba pi ai po jong pi ban comment te sang di group la comment te bai fan sing ba ban like ladapi pan like re te pilatip ka de live video live channel checking video te ladapi kwa ngan promo de channel jong pi ladapi kwa ngan channel jong pi fan pila ban comment ngan channel jong pi lada film ko dengan off no any live video ro namara pila ngala on pinga don exam ba sai ngadon kambar record ro ma dengan ngan wait 1 minute then 1 minute dengan off no any live video dan lada pi don question lada pi klik question lada pi comment ka live video kan la ban lit ado da ado kandai waje ro kan la ban de lada pi klik question lada pi don question lada pi ko ngan promo dia channel jampi lada pi ko ngan che ni channel jampi desnya baban comment ada pi ko ngan one live ado kandai waje nama ada pi comment da ngam tibra ngan keren ayo bat pi friend ada pi comment dengan ngan la ban tani pitch pa itaro no different ada ban la des baban la kacit ba friend chane manta ka de kanu don arpo kandai degree celsius arpo katai degree celsius muda don cheni cha Bangalore chit ba mentang chong arung ani arum jonga ka chit ba nama ngadon kamban off ga fete brom bai ta chit ba mla na ban chong pilai ka fe jonga ro pi tar chia ba nama chit em kiong yu chit yong khase am te am ngala kre kerian mut kejam te chit mut ki yong gumno pila aban comment ki yong ayu chit hot jong khase ki yong gumno te no friend ngan off no any live video nang don here bro o comment dang lai ngan le yo ma tisyo ba ban jen ge membership jonga la da pi pan join le jen membership jonga ga dei tang ar pho ka ga ni YouTube channel la da pi jen ge membership jonga la on pe yo jing mun to ip pai la da pi jen ge membership jonga la da pi comment la da pi comment ha ga ni channel jonga am da tu comment jong pi kan highlight a comment jong pi dono batch de bon ki bru ki pai oni bele ni ba comment de bele ka don batch kum ni ki bru kin ong tang ba ka tu nu ba pi comment kan pe i ba hajrong do da pi comment mentane den si po minen ne den ar po minen ro pen i ki bru kin i ba ya ni ya ya ni kerteng jong channel jong pi ha ni ya video jong te bon ki bru kin i ka highlight jong ani channel jong pi te kin kre comment jong pi te kin pa ga video kin pa ga channel jong pi ro pila man comment agani video jonga o ka channel jonga ka dei pangani tumar pila tip ini i audience jonga bode tangi khasi pila ban comment jong khasi te
lada pi day member jonga lada pi day pila joining membership jonga lada pi comment ada taro pila ban yo subscriber pila ban joining membership kada itang art podung kane live podung ka kumta piju klik hadu join lada pi klik hadu join ete ayega detail jong pi ayega teng jong pi ete email id ete pila ban pe dengan UPI dengan UPI ID ro pila da Google Pay ro pila da Phone Pay ro pila lada pi kwa da pila ban join ngam force ro pi kwa ban personal thoi pi te sai vi ro lada pi join membership jonga ngan one life tang i member jonga dengan keren bat ki ini live video menta dalam ini mbere member jonga ini day subscriber jonga de lada pi join member jonga dengan ngadon kaban one live pi ron ma pi day member jonga ngadon kaban support pi ini nu question ba pi dondo ngadon kaban sole ka question jong pi live video te lada pi day member jonga lada nga one live ki memberan te ini di subscriber jonga kim lara ban join ya ata live video mata live video ki day ka day tangi member tinunu member bo lajen ban nga kinyo ya ni kinyo laki komen ro ngan la bai ban pa komen jongki de easily ngila ban collaborate lo bonja ngila lada kide member jong nga ko tang ban oi pita te lada pi pat lai reference wa one night de giveaway video dong ang pi lada ladangan hai giveaway video te lada pi comment hai video jonga comment jong pi kan highlight te lada ka comment jong pi ka highlight high chance pi laban win giveaway video te bai tang on pi jonya ni membership jonga menta ka channel jonga ta kadang dang read dang dan arja subscriber tamba pim tim friend haden system ka laban lech haden arsam ka laban lech donga rongam tip piro pim tip ka channel jonga ka laban lech che haden arsam ka laban downro ka laban kalaban kuroro gimla raban tip tamba ngidon gamban te te pi kumnu ngatre try pi nga daily nga thap video ho YouTube dan vi video ba bim se watana tang bamla raban le mo friend number bila tip lada upload video daily thau thau ka content duna te lada duna content ngim tip page phanga yu video ngidon kamban upload tamba ngidon kamban upload lada ngi upload kumni tai ki audience jong ngiro kisnya watana dan ki bala unsubscribe ro dam le lada ki unsubscribe am le don ba unsubscribe don lada don we bo unsubscribe don san ngot di bo subscribe lada don ar ngot di bo unsubscribe don chipo ngot di subscribe pila so tho am baita ibu bo unsubscribe te pim kin pai le ga ni jing chitom jonga bonga tre hai to bonga work consistency yang bai ibru bo pat unsubscribe re kila aktif o ni ba u ai bhai po jong o ai bhai ga video jong jong o daily ha ni YouTube một nga ai ga por jong nga ban chna video ban ai ga jing entertainment ni phiro kadi kum tai mar every video pimla ra ban kumai bisa phiro pi don kam ban sio thoi kita every video pimla ra ban kumai bisa ado ini ado i application banga per sio thoro ndere don baro ki application lo ngila ban kamai taba jingjar ban kamai kumta don ni basuk don ba jingjar ro tamba pila bai ban kamai ro ndere ga on pi bem la ban kamai pila tamba don ba jingjar don basuk ro em pilatip in pilatip bithai pilo lai i la da pi download ki application de kumno ga don ba jingjar don ba don ka ban ai KYC ro pai da friend pai man da la don drungo di bro ba one life so ba pandai friend la dai pandai re nga ip yo important ba la da pi jonya member jonga friend hagi awe video friend ka jing mun tai pin yo ba ip te la da pi comment ha video jonga da taro pin yo jing mun tai pen mat la da pi comment ha video jonga don ki we page back in check comment am tap kin i ga comment jo pi kan highlight ba kan highlight by friend kerteng jong pi but don't batch ha ni ha hajan suppose ini de kerteng jongpi ini de kerteng jongpi ini donu batch ini donu pro ini dan logo jongpi ini kerteng jongpi ini donu batch talada ki bro ki oh my ni ba bale don batch kum ni kim tip ram don bom tip tekin klik ba channel jongpi tekin check channel jongpi lada kin check channel jongpi ko une ro de para khasi in subscribe channel jongpi kin pa video jongpi to yo jing toi bai phiro te don ni maulud vlog ngala check channel jong pi last time ngerap lang yang bro pi kwa ayu maulud vlog maulud vlog maulon vlog
Pikwa ayo ba pikwa irap ayo mo singa ba ban komen irap ngan irap bai mde ngam irap la ni live video ban irap ya nang ba ada pik ong irap yang bro dengan tip la chpang ayo nga irap komen ni ga ya ni question jong pi jing kli jong pi ba pi yo jing ba don jing saja ga channel jong pi ne chpang ayo yo pi don jing saja channel jong pi komen ni ga ta persyo tho yang ba ani channel jong ka long kum ni siapa ban komen kumta dengan ngala ban sio thola dapi ko ong kumni yarap yang bro dong hot ngan irap i dang ba phang yu ngan irap mo mang last time ngatra ngala chega channel jong piro temtaro mentas ngiro bon haki bro ki comment haga video jonga yang bale ka adsense pin jong ki kampo era dang ba live video ke mwan ire bale ki mni am sio thora siapa ban komen phikwa jing irap ayo ni maulot blog am last time ngala chega era papan pai lambo oh pa video pai friend mau pi pilatip YouTube pada ni kuapan monetize ga channel jong ni 4,000 watch time ni don kam pi don kam ban pai ji video jong ki vero pi don kam lada pi kwa sa lada pi kwa dang la da ban ong pi lada pi kwa ban support ji small YouTuber te pi don kam ban pai tu te ni maulat vlog ro ka channel jong ko best ba friend pila ban pai video jong pila ban check da nga pi pai ngai bai ta ngoi pi lada pi jing member am de yo jing tai pai pi ado maulat vlog ro ude YouTuber te oro la ban check maulat vlog try nga udon chi po ja subscriber kom ta nga la kret last time nga check ye channel jong udon chi po ja subscriber fan hab ngan check be ma ngan check be channel jong te ula upload video daily or upload Maulog vlog follow ra nga ong yu last week upload biang gi ni video jong ki we ngam bale pile kum ni ong lai upload e video jong ki we upload video jong pm tama pi upload biang gi video jong ki we ni last 7 day em ba lai le kum ni lai upload re ni video jong jong pra i bro lai upload re jong ni VPP lai upload re friend yo jing mun tay nga la ong pi ka chila jong pi ka de changani pai pai ngo pi pai mau vlog pi le check a channel jong pi pai ngan persio thu pi menta pai phamo ani video ba pi upload mantas ngi la de khandai kan time ani video pi yo ndo busan views ini video ba pi upload jonki way pai jonki way ini ni de la de news ni te ni la de pras ni ani de ka e to ngap panchai u ba arden u pai u pai pai ba u kwa ayu haden ka election ani de chpang pra ani nga ha u pra pi to em hani video pi yo dang arbusa views tehani kajing rawai ani piyo tang so po way views kajing rawai jong pra kat ring kajing rawai pitra yang ka thokom ni hangne piyo kanu tang so po way ki video tang so po way views tang ba ani video ba pi upload la de news ni manta hagani piyo kanu nyo po way views ani video ba pi upload mentas ni ka de la de khandai ganta hagani piyo kanu views chin rupusan views tang khandai ganta pi yo rupusan views tapi latip ngalau pi ka channel jong pi kam dere jong pra kam channel jong pi kam dere chpang election ka channel jong pi dere chpang ni music bai ta pim yo views re ga de video ba pi la upload pim yo views re bale pi yo tang up so views famous ba em tang ba pi yo tang up so views tang ba bale ngau pi itu pa ba itu subscriber jong pi kim kwa hira ban pa video kum tu Marka channel jong phi ka dej phangai tu kumnu phi bam MP phi bam ja bam chor kumni te ki sio tanat ban pa video jong phi phangai ni bai ta last week ro ngala ong phi mau vlog so ba lai upload cho ya video ki ve jong ki ve upload bai kumini video ba phi upload mantas ngi don we video ba phi upload tu phi yo kan pesan views tang ha po kan dai kan ta phi yo ka tu bere kan dai pesan ka de pesan views phi yo tang ha po anu minute apo khandai ganta pi yon rupsan views
Tengah pi upload community video lah dah pi upload by community video pimla ada pila ban poi ci heden ar lai pedai. Tangba pimle hede gataro. Ngalau ngai pi last week lai upload de ega video jom kiwe tangba pi upload by. Step pila don ci po ja subscriber rom yo jing mentoi re ngau pi lim jo yo jing mentoi re. Udan ci new maulad blog friend udan ci po ja subscriber dem yo tang san pon rupa view saga channel jomo. Dengan pi hani YouTube lada don subscriber ci lak rom don yo jing mentoi re lada pim yo views le. Views important ba friend, views important ba. Tapi ngau pi mau lot vlog ngau ko abanong pi snyo pha lai le chokum ni. Pi pai pha pi don kam ban pai channel boleh pim yo views ga tu video ba pi upload jong ibru jong kiwe ibru pang election boleh pim yo views. Pi yo tang ar play views. Dan la pras ni pi la upload menta tang pi yo tang pra views. Delete no itu video kadi pai friend ade channel jong pi no kadi channel jong pi create channel la jong kan channel jong pi kadi kerting jong pi kadi daga number jong pi number balai pi upload video jong ki we pi keren pang ke we pi la ban keren pang ki we pai nga pi lada pi de subscriber jong nga pi nga last time nga keren pang new chapang ni tour channel nga keren pang chapang ni tour channel nga keren pang jong o lada pi ko ban keren pang pura keren pang jong o lai upload na ga video jong o chu copy a photo jong o keren o ni de pura ni de ni de ngam tipre le ayu de ubru de MLA hi tang ba friend kumta lai upload ga video jong o chu chim ya photo jong o keren pang jong o menta la de election to pura ula na ban win ni MP election apo megile pila ban keren pang ta tang ba uniu maulad vlog ka channel jong pi kam dere changata ka channel jong pi kam dere chang jong ka channel jong pi dere chang new chang election ka channel jong pi chang kumnu ban bam ai channel jong pi changata tegi pa ba kisno tanat ban pa video jong pi lai rain de bon ki bro ki pa ngamla re ban on mar ngalai I lada pi upload video kum tu pi yo views tang kandangan ta pi yo rupsan views te video ba pila upload nyaw pras ngi piyo tang arsan views anu ba best kandayan ta piyo anu san views tu ba best ta bai ta delete no la da pim yo jeng mutera delete no try ka channel jong pila monetize ro ngam ti la monetize channel jong piro te la da la monetize la pim yo views om le re sedang no ban tray the reality upload the video jong pi last time ro ngala pon sio thoi pi mentaro ngam pon sio thop yang ipi te ko blej bon ba pi one life kum ni ngan check ba ya channel jong ke vero te don new one vlog and news pa jonga se bro oi ngan pat jong piro te RDX EDM drop mix official hi bro hi hi RDX pi don question yo pi kwa na bangan share channel jong pi laban comment da by friend lada pi pat lai des yo ban lai coba bandai lada pi pat lai det mentala dan kedai ngudi bro bala lai coba bandai pendam no chipo lai lada pi pat lai de coba ban pendam no chipo tementa ngan check ni channel jong one vlog and news coba ban check friend ngako ban te one vlog pi don ne magni live video lada pi don dengan check channel jong pi one vlog coba ban comment lada pi don ni live video dengan check channel jong pi lada pim don te ngan check yang jong new RDX pidon ne maga live video lada pidon dengan check channel jong pi namaram de da chu check pi one live pi comment pin pet nom la re kumta lada pidon live video ngan check bai the pidon ne one vlog gani live video lada pidon siapa ban comment hoi bang adon lada pidon dengan check gani live video ngan check channel jong pi ngala la ui ga channel jong pi pidon araja subscriber tang ba udon the one vlog udon the new RDX uang hai the piro lada pi RDX lada pi kuan check channel jong pi laban comment teman ta friend ngan check jong ni one vlog channel dan siapa ban support you one vlog channel roma dengan check channel jong ka channel jong de one vlog and news hello YouTube I am Wanri from Meghalaya India support me in my creation content journey ka best ba kumni one vlog ngan le jagani do views do yo do thumbnail do chna at least one vlog pi ngasyo tanat ya channel jong pm pi chna ba ya thumbnail
Waita ngasotanat pi I por bai ban chna ya thumbnail te chna bai thumbnail komni ka bes ba thumbnail simple friend dang ba don kam ban I thumbnail dang I uni one revlog I thumbnail ta kuble jibon I thumbnail komni pila ban improve ya thumbnail ro pila ban I lada pi I ga photo to pila ban thoch phangayu tang ar like ten phangayu ani video pila ban I kumta ni ni thumbnail jompi taita por kipro kim pacho ya title kin pai direct thumbnail o kat any video de chang election o ni video de chang ta kin click ha video ta thumbnail ka bes ba chna video kumni te ka ani de try pi chna video chang nu pra ap cover video jong o bai do views ro pi yo bai every views pi manchwa pi chna video jong football ro pi chna hai jong fin manta de phim chna so jong football the pichna video jong masiro ko viral ba uh, the pila mix ya content jong phi the jong pra do ko video jong phi ko viral ba the pila man upload video kumni he one vlog try ka de news channel tam de le pi upload kumni number one vlog na on phi best ba channel jong pi upload ba ye video kumni namba pi upload ga video tet pi karan na jong lai download the video suppose don't know way bro don't know way news te pi download the video am tada pi download pi karan lai man lada pi download the video data to kran ba te pi chu remove ga ta voice jong o te pi karan jong ay opinion jong pi manta ba kumno pi ay ngan chek biangan nga pa pin karan am mm, it's not there. Biang 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 van riu lo biang i channel jong pi ka biang ai bro keren tang ba pop ai ga subtitle am kumini one day vlog and news pop ai sab sa ka chnong la long menin met one i ba pitho komni the best ba ai kumni faturo ka de hard work jong pi ai subtitle am the ai kum tai mo nang chus dang ban sakran hoy le 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 chna video bai kum ni te chna bai kum ni bon ha ki pro ki support ipi do views of pi yo bai ar za views one day vlog and new subscribe te lada ka lada pi ka channel jong pi la monetize na one day vlog ka channel jong pi la monetize ngai ka poi advertise bai tamba nanti da kala monetize na am te one day vlog don vlog one revlog aqua a week question the peak a channel jong peak la monetize name the ka best ba pi po jong pi ban edit the video pi ga logo jong pi bai tang as not not the pi ga ni subtitle hapo the pi company one revlog and news pi company the snot pi ba ya po jong pi ban edit the video ibara tang chu sedang sa kan hoito different ladapi patlay different siya po banlay mentala de sa bulay minute ang badon tang chipo mo di bro balalay te mentang lawan sa bulay minute ta kumu friend ngan off no any live video the next week ngan one live na friend lasay nga don exam nga don kam ban kre kod kajam yo nang pass mark ro na biang ni lada fail friend ni don kam ban ai kan yo kan pras pa ban to re exam ta baita lada pim don question cho dengan off no any live video Aduh cowok cowok melak cowok. Aduh ni cowok lapang nama keren do sau sau minen ngak keren ben ngam chongnya air friend. Coba ida friend siapa one live. Dengan one live no next week. Next week ngan one live te ado giveaway video ro ngan upload next week te lada pi pat subscribe ni channel lada pi kwa ni giveaway video. Te siapa pan klik tu no bell icon ro nama lada pi klik tu bell icon men yo notification lada ngan one live lada ngan upload ini new video ro pin jawai. Thank you, brother. Hoy one vlog upload by video kumni ayaga ni creativity jong pi kumno pi ong ni pi IM pi ayaga ni abangan check dia mo ni
Hello YouTube. I am Wendy from Megday India. Support me in my creation journey. Kadai creation jong pi ngai pi pen i by creation jong pi bas ba ka jing IPI ga kadai kumwan news ni ma pi hani pi I logo po pi I changayu Ukraine ne pi tho kum ta chna bare dang ma kam clear bare dang ba ka bes ba upload by company video uh, ka video jong pi ka viral bang ai don la live ni ojar ro don ka video jong pi te kum no ka channel jong pi la monetize na ma one day vlog Siapa man itu lang am na da ka monetize to ngiro ngila ban ong ngi subscriber jong ngi ban le company ban chna video company ban chna video chang news video ro try la da hi pa ini pro kan jong indiam ki chna bona ki bro ki chna video jong jong news ban ki le cha we thau ra ki kran bat ki bro badan ha village am ki kran bat ki te jia yo chong jong ki kran chang election Piro laban chna video kom tare taro pinyo bisa ba yam tang pi da pi tre de mon jong pi pinyo ba ga ni jing mutai de ni youtube tang wala da pi tre de mon da pi upload ba video jong ki we pim le ire e download to upload to mi jing mutai ra pia to am pad da pa kuno pad da pa ngai e la yo kanu views pi yo angnes ani we video last 8 day live nyo 1000 views ani day live 4 minute new video video kan no si khat nyo 1000 views views te bam bari prahang ne ka views te gamla ra ka best ba video views live nyo 1000 khat nyo 1000 cho tanat ba da don views kum ta ha chala jong a friend saya ngan kamai ba live po so live spa dollar ni channel jong ana mara channel jong ade chang kum no ban kamai bisa online yan gani community channel friend 6000 views ngila ban yo chispa lai pyo do art paro ngila ban yo tetapi ada ka channel jong pide kumnu ban kamai bisa online pila ban yo 6000 views do do art paro pila thau pila ban yo lai paro 6000 views yang baki ini ki news channel pi 6000 views pila ban yo art pyo dan ka lai po dong ka sau po dong ka kum ta pi la ban yo ni news channel nang ba news channel friend pi yo views sibon kum ta te kum no friend ngan off no ani live video la don prango di bro wa nang slam nang jen gi bro nang slam nang jen da don bo bro don ni bro ba la online ro ta mla ra pan le te vai friend rapi so tanat yang la da pi so tanat banga ay gani por ipi sau po san 4 minute friend sio ba one line yang ala keren sau punya minute friend la keren pilati bi la keren kumni wait yo jing panganero te one review comment wong thank you brother ko blesibon am padon dang apply pila apply dan bok ka channel jong pikan monetize ublay kur khui pi one review te friend tai te ngan of no any live video ko blay jibon ba pi one live friend mantaro don nyong di bro ngam kwara ban off any live video dang ba mla ban le friend ngala on pila say ngan do in exam ngadon kam man kre mar pila tip ngala on piro la dat fill away subject idor kam man ai khasan kan dos pa Pidras to invite a friend next week on one live biang next week in grand company te sio ba ban lej hani telegram jonga te comment friend kan no which best time ban one live ani youtube ngawan pra ar pyo ngai im don bahare ki bro ba join te bai ta ngako ban tip de pi friend kan no which ki bro po mon bro chutu ki one ki open yang ni youtube channel jong ki kan no which ki like free kanu je best ba ban one live nyawa ban pentip yang ani we namar ladapi pentip yang dengan one live kata por dengan cek channel jong piro pin yo subscriber pai mar lada we kin one live lada don tang chipo athong di pro badan live terta chipo ngot kharwing kin subscribe ya channel jong pi tade promotion am mala promote ya channel jong pi kumda tedang apply one day vlog upload by video kumni dan bok ka channel jong pi kan monetize by namar ngamla de pan ong chpang e chat chpang channel jong pi namar
ngai pi upload video jong kwe do mencoba pi upload jong football tapi upload jong kwe lele tak ba ngin pat ka jia yo channel jong pi den live house ni mo the friend ko blai chibon the next week ngan one live biang kan ni waje ngan one pila aban comment telada pim comment dengan one biang prar pyo dengan channel jong pi ko blai chibon friend piro chong aying jong pi pila bom ja de good night